Diri day tuod mga kadro sa barangay Babagdos, no? Diri sa Sitio Cambitas. Pista man karon. So ang ato ang kuan diri, ang ato ang kakuyog sa trabaho, nang imbitar man po. Mao nagituyuan po namog ari ni diri kay nindot lagi po mga view po diri tapos sa pasab. Siyempre imbitado man ta. So naay kaon. So mao na karon nga no dalikyat jud bisag duha ra kami diri ka buok. Basta at least lang makuha na mo marespetaran ba ang ilahang pag-imbitar sa mo diri kay teg sara man kaari ta pud diri tungod sa pagkalayo lagi pud mga kadro kaning lugar diri. Gawas nga layo tapos makaari man jud ta bisag layo no kay anad-anad naman ta kanang mga lagyo nga mga ruta. Kay magbike ra man pud talagi. So ang amo alang gi siguro nga makaabot po diri may safety og at the same time murag halos bukid na magud na puy naman ang halos atong bukid kay kaning bukid murag mao may therapy po nato no. Then mao puy ato kanang gitawag bitaw nga pasyon na nato mo sa katag bukid diri nga makaginhawa tag tarong sama anay diri karon muranig murag Switzerland po ning atong gitumba na ako diri mga kadro so ground nga murag di po bukid pod pero murag kuan siya wa na nanubo bitaw nga mga sagbot tungod kay na may diri mga baka-baka diri mga kabakahan diri gipang tugway. Mao nang murag nindot siya tan-awon din murag gibuldos tan-awon nimo murag gibuldos mao nang murag mingawon pod lagi ta kaning atong bukid ba ang giyutang matawhan nato nga murag ganahan na ta mo uli dito sa ato taga bukid man pod talagi pero lahi nga ng mga bukid pod diri mga karo basta kay sama ani nga lugar diri makita nimo hawan tapos naay mga kahuyan diri pero kuan siya kanang murag patak-patak bitaw dili kanang murag kanang gitawag bitaw sa mga nga guyangan so patak-patak nga mao na murag murag layo ang pananaw nimo sa mga kahoy nindot kay tan-awon naay jud nindot nga view diri no. So mao ni di tuod mga karo pista man diri sa Sitio Cambitas diri mismo sa Babagdos. Okay, so nindot ato alang na murag no kuan lang ta diri no padistansya lang ta sa ato karang gikan-an nato dina sa kanang tagbalay diha sa ila Sir Valerio no dina. Nindot kayo. So ari ta sa may karsada diri mga kadto. Nindot kayo mga karsada di ba kayo tanto init karon kay kuan man karon kanang mga alas 8 pa man kapin. So di pa kayo tanto init. So mao na nga murag suri-suri pud ta diri at least makita jud ta kanang murag ma-refresh bitaw ang ato ang pananaw kanang ato mapresko jud kayo ang atong pananaw kay kuan man kay kaning bukid lagi nga nindot mo pud lagi nga perspective ni mga bukid nila diri. Din usa pa sa mga kasagaran diri bukid mga kadro no murag naay mga gipangtamnan na jud nila og mga kakahuyan diri og kanang mga lagutmon po diri so naa diri source of income nila dira mao na kaning mga gulay og kaning mga buwak. So nindot so kung ma-imagine nato kung naa ako diri murag gikan din na sa tops no imagine nako mga almost mga 5 kilometers pero siguro ang gilayon bukid uphill downhill na siya mga kadro padong diri sa Sitio Cambitas medyo layo gyapon mga kadro so dili maisi-isi po nato kuan nga dool ra basta layo jud kayo so pero murag oras lang agdo nato no makaabot jud ta sa ato ang ruta kay kuan man lagi murag madali ra man pa speed tag siguro 20 basta continuous lang ang dagan so okay na jud na siya so makaabot jud ta nga murag expected nato kana nga mga oras makaabot ta. So gikan sa kuan gikan sa Labangon alas 5 media gikan so kaabot mi diri 7:45 pa. So ingana ka kusugon po nato so sa kaon gani ni halos muro sa kaon unya na pud siguro mas dali ra kay paglugsong naman so mao na mas okay pa maglugsong so na ay diri no kuan na may daan dira. Okay. So murag nagkanindot na ni Sitio Cambitas diri mga kadto kay naa may mga resort po diri kaning mga mountain resort daghan nagput up diri og mga mountain resort kasagaran mga dato kanang mga wanay bitaw mga kuan mga trabaho tapos ang ilang mag-invest na lang sila og unsay mga kuan nila diri mga resort kanang mga dato jud kayo ba. So kita igo na lang sa tagtan-aw ba kung unsay mga nindot nga matalan-awon diri sa
particular din mismo sa Babagdos or within Cebu City, no, sa Cebu City unsay mga nindot nga mga talan-awon. So gamit gyapon nato mga kadong atong bike sa makarong adlaw. So nata karon diri sa Babagdos, Sitio Cambitas. So shout out dito mga kadong diha sa munisipalidad sa San Benito og sa ato ang Team Handos og hala og kaning MOB, no. So ako magkuyog sa inyo kay naapoy at importante po diri nga ato nga amigo nang imbitar. So once again, this is Sido 79. Thank you for watching natong tanan. See you next vlog mga kado. God bless.